buscamos outro sitio. Sí. Mira, aquí. Aquí hai uns sitios libres. Ven. Podías me deixar a mí no medio, eh? Ai, por favor. Que máis che trago? Non me gusta nada Tom Cruise. Non che gusta Tom Cruise? Nada. Pois a min aínda menos. Non che gusta Tom Cruise? Nada. Pois é o protagonista. Non, xa sei, xa. 3 horas de Tom Cruise. Dilo así, de repente, valos asustar. Canto antes, mellor. Canto antes o saiban, que para estar morto sempre hai tempo. Claro, hai que comunicarse ben. Xa, pero para que imos perder o tempo con rodeos? Non, rodeos non, nada de rodeos. Teñen que entendernos. Vai, procede. Estamos hoxe aquí con 3 obxectivos. Primeiro, falar dos problemas de incomunicación do ser humano en distintos ámbitos da súa existencia. Que ilustraremos con breves escenas aplicando técnicas interpretativas de última xeración. Querido público asistente. Un momento. Por que empezas ti? Da igual que empece. Se igual que empezo eu. Por que vas a empezar ti? Home, porque eu son o líder. Eu tamén son o líder. Os dous somos líderes. Sí. Moitos líderes me parecen a min dos líderes. Pois é o que hai. Ti vivías nun 8º, non? 8 pisos, 8 pisos, co tarde que é, mira que tarde... O individuo 2 chama polo ascensor. O ascensor aparece inmediatamente. O individuo 1 atopa un veciño polas escaleiras. Bo día, señor. De 102 anos. Cuidado a baixar. 140 kilos de peso. Parece ser que atoparon vida en Marte. Ay, no puedo creer. Mira qué foto así sin filtro ni nada, en plan Bambi. ¡Qué creepy! Paso balón! Pero, que pasa? Levan todos os rexeites! Ainda que aquí hai outra oferta que non está nada mal. Unha semana, 4 persoas nunha cabana en Finlandia. Ai, sabíades que a mantarraya está en perigo de extinción? Estamos acabando co planeta. No puedo creer, Dani y Sonia juntos, que súper mega random. Sería tu amante Bambi. Colocarme y colgarme. ¡Subidón! 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 ¡Pasa yo día, guay! Hola. Hola. Ti és? Sí, son eu. Ah. E ti és? Sí. Eu. Eu son eu. Ah, ti és ti. Eu son eu. Claro. Sí. Aquí estamos. Sí, estamos aquí. Sentamos. Sí, sentamos. Sí. Bueno. Que nervios. Sí. Nervios. Antes de nada, quero deixar clara unha cousa. Eu estou buscando unha relación estable. Así que, se o que queres son aventura dunha noite, mellor que mo digas agora, deixamos aquí a cita, cada un polo seu lado e a outra cousa va calado. Non. Eu tamén busco unha relación estable.